Kakilastang shua. Daki drama ki bafer. Lastang shua. Daki jingile circus ki bafer. Ngakuha ba nung kumnay? Bili abang iya kata. Balastang shua daki circus. Lastang shua daki drama. Kadaw ka bang ngakuha ba nung haganay kapor? Bangakan mau. Hagaway nagijelang hapo amlarem. Lakrian daway u Emily ubulang upadalog ujanga wang go ki patpa jong kanay katan rilom khasi jantia khilay pechua siya po kanong kram constituency kain ka ba uta President jong ka Voice of the People's Party VPP yung khilay pech ulale enyen, ulale kengikam, nakabenta ka konsulsi, nga kwa manong gumnay. Haganay ka por, ba't haganay ka juk karansan? Wat lumwan pet ko, kipay pa nabar, yakan nong krem konsulsi namar. Kating babro sa hadumenta, namar balam, ulate panlesan sinem. Kating babro, kinuan pen naman ta. Kinongis hapo sisliam ulap panitanat yaksinong Henry kajing pan babro kajing baha jentay jisengkin kiyeng rabasnong kijaka police school mano abo wanra ngabalam haganay kapor ngasikwa banong kendit kabla sota mula hagaway na gimiting hangte hapo mauran keneng uyeng baplay o President jong ka BBB o kano kalapat yang abalam nalor bangamday candidate nalor bangamday to kotong MP kato kajing kano day basyaptin digdig yo syari ambiang haji hadian day na magata haganay kapor para lokbayit ikong amprin iwan na kalonging kablakit laba nakabanta banay kajing syakri ya kachat panro kajungi bam koy hatuwa rublay ipapa join kong amprin ilit pa Peter Marbanyang ila syakri kumu Emily ila syakri kumu MP kahir patiang ha kikon mi sailit ba Robert Lendo ila syakri bun tulay gisniam kahir patiang sahay Dr. Amprin Lendo ban simte ya kanigakam ban syakri ya kachat panro nga kuha banong haganigapor ba south term ilalong inong job na po ka Limekra constituency siteng samoy ila ino kum ka Emily ila yale abiyang ladang yakhen pura kamot kalong sansin ilong kum kanong mikmat banjob sansin nadam day ba ay tilot yala day nam daw payba kam day kabasok banjob sansin kanay lupak laday gaway kasaki kabanginu banong haring kapor ba pilat reba UMP wamanta udah UMP wejan baharo nga Henry kabae apa tuh nyekrian laisin hagak hatsan sniam iwan banyu kejat hangnay man ka election nginangay betang sisil kot kasan sniam nang aibiyang kot kasong sniam nang aibiyang hadu laisin kamot ilawan bah hatsan laisin ha hatsan sniam kamot kajinguan kadig lapaka
Day na makita ni Kapor. Nga kuha bankran kandit. Halor jongki tip yo ki IFIR so yang alas sikibit ngam tip. Tang bata IFIR ro compare hayre. Namar bilia baya grand bet yaga kam ka basya hay. Bilia panginyalian. Yo alas tiap tawan ong pay nay pay siyan de re nong kriam. Yo ong kumta. Hanay nga kuha banong hakni Kapor. Kadrama ka paningkong. Ngapkan mau sa kasdang kadrama how Araja Khatsan. Araja Khatsan Hakapor ka mga syariam no mga Komu MDC how Araja Khatsaw kadon election MDC Araja Khatsan Kasur Jong President Jong PPP Wong ko fight ba I lots it. I lots it. I lots it. I lotte. Mangin sakrite. I si I lot. Upat ba uang toli ini I lot. I lot. La I lot. Lale. Mansimte. Komuseum. Hapo District Council. Hangteo hapok gari kana. Ayla chuan ang teo. Lada pibit ngin sayra. Hanray nga kuha panong haki prable. Amdon an banyas na hanray lamut bans na. Tang yakaan ban kelajat no syukpa. Kabaya. यहाँ पर करण युग जिक्सिया ngim numlen nginumrit ban kran युग जिक्सिया kipatai dri ngako abanong hagane Kapor panay yang tang kaway kakam kabablale nakabenta ka chay benro dan ngamtip Hanay wak hamigri. Uday nay wayang hangnay menta. Bilang ang gumta. Ngalong Deputy CM House niyam Araja Kanday. Kasarkar Assam Kalatawa Yiki signboard Hapo upo tusam jungi Hangteo hapo kanapara Nga siyem yagaray Ngongan lay da kami alajong banlay banpet lakalong niyam kajing sisya ngalay hang tiyaw bat kalong kajing sisya bat habang na ngay bayigi signboard bato Meghalaya Ribhoy District lawengig signboard labo da kakateng bato Assam simit nga ay hukom yakin ang trejong ka District Council kum Deputy CM ngang kelay po yaw mau nang rem yaw mau persil light talay ang tiyaw bat nginyapet mano banot bat kita umaw po balam hadu mantading sa ang tiyaw umaw jung badan hang na pinangay mano ba idri habakumta ngamday nga ro ba idri Nakuha panong hakni Kapor para lakbayit hagasngi bayasyong syajingit aljat syajingit kamahunay uana hasare habaw syajingit kum kanay kayiyang kabastap hanay o President ka PPP syajingit doon sa ngawing special room kuana hasari nangay pelan tumian siyang tayo papalay natalat habay trip Re PPP pat doon special room ha katakadya ka kabamot
Ang hangtaw special room, ba ang brosis ngay. Kabaya, kakam. Kabastam ba ni Karen? Padalog pa yun. Nga kuha ba nung sobha, nga wanhang nay, banker pa diyafe, bato aylim, kajing kasyan kapapura. Nakabantay, Dr. Amperin Lento, bainlong itaywe, nakilong kami, ibanlay ban mikmat, nakabanta ka jalabay ejugi, bankalam artatin, pinsawan ra, yakijing kala kibabun, nakabanta ka jalabay ejugi. Ngikwa iya kata, Tugumta haganay kapor, kublay sibon, kublay siya jarngo, ngin sanang isyem, kileksyen ginangwan, ngin hampan nang ile, kumta